Tony, October the 27th, last Sunday of October 2024. Ni Sunday Chinese hita kilanin. Chalaya campus student ho Changlhah campus family ho to Changlhah changman kani kitu ho chu tu nai cha date 20 ham achun chang kana dengon chang kana on khatwe yong ka ki hon ta ven tu ni la he compound na family ho to pathin jong thongwa ding maicham jong sim khom ding maicham zo ting le Changlhah jong ka ki sim chai ta ven sunin ready hitan to a he zalai par le asai zui ho si si cha om loi ra kai gon to pi ho loi cha wa cha te asai zui ho si si to ta hi tan kol tan tai cookie tan kol tan an kitizin tai cookie tan ki ho on style la an kan de hin tan ki so dham ki so lo dham chi hi thawa sun hin chi jong hi tan ding dan hin chi jong hi hin so hi tan hung hi ding ti dan he chi hi village life in Ho. This is Al Hinko in Gang Pizza. Kita bang Hinko zong hi phat khat le hung mang che che ding I hin dan I chon dan I pin pi hi banga en I neu la ya I hin khoman dan ho zong tu chana an na lai zong tua I cha ten zong a het pha ta lo I sei zong le amat pha ta lo zong na lai se na hin si ja chu hunong pe after 10 years 15 20 years old hi tabang hin khu ho zong hi ha sa ta kimang ding hi tan chi hi hin khu hi aman lut dan ho nitinin a ki hedo che in nitinin alang zingin nitinin aman lu dan ho hi aki he che en chi je achu tu ni khu I mu hi jingle ki mutalo hial ni khu ho hi avela ki mutalo tu ni yong jingka kona suni rum ke ya ka thil bolo la worship ka bolo ni tha a jingka ka bol ho jong chu jingle munom jong le hung hlong talo ding hi tabang hin ho an tam ta chu kanei zi uvin chilaya ho cheng to jong kilung se ta in ka mo ven to hi anat na thai pen dinga meng cho jong nga lal ma jing bin Changlhah ki sim di hi che jong khat no men chang hun khat nin anga Changlhah tu zan light num lo nonga keima che ka ki ham bol wa ta cha to Changlhah ka me lai ta o he Changlhah kut cái ni dòng cây nó này na kim biển nó